کردستانیه. جنابان نوچه رادیو دنگه گلدن با شیر و 27 تباخ 2025 چهارشنبه لبروکسل ساعت 11 آمده 12 گدارین هیچم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه. کجه که گفت چارەسەریە پرسکرێکا ئیسرائیل و فیلیستینê به پروژه نتوای دموکراتیک ممکنه. کوردیناسیونا کجه که درباره آمبارگو و اپراسیون لشکری لدجی غزای ده داخویانی اکوشاند. کجه که دیار کر مافه هبونا رواین گل جهو و فیلیستینی بخوین رجاندن و تونکرنه هفنای بدست خستن. کجه که جبو چارەسەریە که آشتیانه و دومدار دخواست کرد که اپراسیون لشکری بین رابستاندن. بشک جداخویانی کجه که اوهایه. اسرائیل پشتی ایرش حماسه یا هفته جوتمه 2023 به ایرش کمزین برسفده. افشر بوی ریا جزا کرنا تواهی گلین فیلیستینی و سدما تراژدی که مرووی یا مزین. لگوری دانه این فرمی هتانها 62,700 کس مرنه نیزی 106,000 کس شی بریندار بونه. به آمبارگوی ره گل فیلیستینی جخوارن و تندرستی هاتی محروم کرن برچی هاتی هشتن. لگوری راپورین یونیسف روزانه 28 زاروک جبر بمباران و برچبون دمرن. چارەسەری به گل فیلیستینی ره جیانکه هفپاره. کجه که جه اسرائیل خواست که لشونا پولیتیکاین داگرکری چارەسەریین آشتیانه قبول بکه. گل جهو و فیلیستینی دکارن به جیانکه هفپار و دموکراتیک مافخوا بپارزن. نتوه پرستی، اول پرستی و زایند پرستی نه چارەسەرینه. ریبرا پو لیتیجی یک پرستی دولت نتوایی چارەسەری نتوایی دموکراتیک پیشخست. بقاسی پرسکریک آکورت لسر پرسکریک و چارەسەریین گلین جهو و فیلیستینی جی رابستیا. جبرکو خدار همو گلان هفپاره. لباکور و رجلات سوریه مدل نتوای دموکراتیک بسرکت. نتوای دموکراتیک جبو پفچونین اسرائیل فیلیستینی جی چارەسەری هری راسته. چارەسەری کو اف مدل ریوبری پیشکشتی که امدکارن لرجلات ناوین پیش بخن. آزادیا جنه تکانه هزه کو جنسیت پرستی شرکری اقتدار مر و سردستی مر کو خود سپر نتو اوله چارەسەر بکه. کجه که دستیشان کرد که هزا بنگهین آکو دکاره نتوای دموکراتیک پیش بخه آزادیا جنه یه اوها دوام کرد. شورش روژاوا خود سپر آزادیا جنه جبرویه که بسرکت. حتی امده بنگه آزادیا جنه ده نبن کرده چارەسەریه ام نکارن پیش روژک آزادانه عادل و آزاد آوا بکن. آزادیا جنه تکانه هزا که جنسیت پرستی شرکری اقتدار مر و سردستی مر که خود سپر نتو اوله چارەسەر بکه. کوردیناسیون کجه که هری داوی اف بانگ لی اسرائیل کرد. بانگوازی مجه حکومت اسرائیل اوه. دوی اف آمارگوی لسر گل فیلیستین راکه و دستور بده در باسپون آلیکارین مرووی. جبو چارەسەریه که دومدار دوی اپراسیون لشکری ین لدجی غزای بین راوستاندن. پرسکریکا کرد و فیلیستینی اگر لسر بنگه ها نتوای دموکراتیک چارەسەر ببه و آشتی بین رجلات ناوین و جهانی جی. مروواتی جهان او گل و آشتی حق تکن. ناسکرنا مافه کردان و آزادیا کارکران زده بکه. سکرتر گشتی سندیکای دو یا پیش نیهات دمیر درباره پیواژه آشتی و جواک دموکراتیک ده جهان فراکفی او گفت ناسکرنا مافه کردان و نتنه جبو کردان به دهمان دمیده و آزادیا کدکار کارکر و جنان جی زده بکه. کارکر و پیواژه بهوی پیشوازی دیکن. جبر کو ام باش سانن کو شر آن جی سبروجا کارکران تونه دیکه. آشتی جی آزادی و جیانا کارکران مافه وان زده دیکه. نیات دمیر دستیشان کرد که تفگر آزادی یا کردگاو آویتن لی دولت برنگه که راست نیزی مسئله نابه. دولت به لوازی تفدگره جبر که مسئله وکه پرسکریکا وکوی و دموکراسی نابینه. ناسکرنا مافه کردان نتنه جبو کردبونه، جبو کارکر کدکار و جنان جی آزادیتینه.
اگر دخوازن ده 100 سال دویمین ده ترکیه دموکراتیک و بهز بکن دوی پرسکریکا کرد چاره سر بکن. جبوه جی دوی دولت دملدست گاوان باویجه برز عبدالله هجالان آزاد بکه. او میماره و پیواجویه او دکاره ترکیه کو دموکراتیک herkes her gel karker ketkar jin u civan teva azad bijin. Jebo veji deve jin karker ketkar u civan bibin hezas esasiya ve pevajoye. Aşti fırsendeke diroki datine peşiya Türkiye deve ev fırsend jides neye berdan. Erişen netice nirxen Kurdan devam dikin. Devleta Türk her tim bi hovîtî û dagirkeriya xwe ya li dijî gelê Kurd û nirxên wî di rojevê de ye. Heta niha gelek caran gorên şehîdan ên li navçeya Ametlicê xera kirin. Herî dawî leşkeran doh bi ser gundê Qelsê de girtin. Gef li malbata ön kolxwarin û gotin gorên gerîla Dicle, Afşîn û Laşer cem xera bikin. Heger hûn kelên goran neşkînin em ê bişkînin. Malbata ön kol nerazîbûn nîşanî leşkeran da û got laliyekî hûn dibêjin aştî laliyê din hûn êrişî goristanên me dikin. Aştî bi vî rengîn abe. Gerîla Azîze ön kol bi nasnav Dicle, Avaşîn û Rojhat ön kol bi nasnav Laşer cem di sala 2016 de şehîd bibûn. Polisan nehiştibûn şînê deynin. Wezaretê îda kir ku malbat bi rizaya xwe derketiye. Gerîlayê HPG Abdurrahim Erzen di çarê Sibatê de li bejayiya Herêma Kurdistana Federe di şerde şehîd bibû. Malbata Erzen jî xwest ji bo kurê xwe di 15 Nîsanê de li taxa cûdiya navçeya Cizîrê şînê deyne. Lê polisan nehiştin malbat şînê li mala şînê deyne. Parlamentera Dem Parti Nevruz Uysal ev mijar ji serokatiya karûbarên olî pirsî. Serokatiye diyar kir ku ev mijar di berpirsyariya Wezareta Karên Navxweyî de ye. Wezareta Karên Navxweyî bersivek bi sosret da pirsa parlamenter Nevruz Uysal û got polisan tedbirên ewlehiyê girtine. Malbat jî bi daxwaza xwe ji mala şînê derketiye. Nevruz Uysal got wezaret rastiyê wajî dike. Malbat piştî zext û gefên devletê û piştî ku polîs li ber mala sersaxiyê kom bûn hatin derxistin. Daxuyaniya malbatê serlêdana ji bo baroyê û giliyê suç hemû nîşan didin ku wezaretê rastiyan nabêje. Nevruz Uysal diyar kir ku şîn ne girêdayî destûrnameyê ne. Astengiyên ku li ser malbata li Cizîrê hatiye sepandin êrişek civakî ye. Dayîk Asya Erzen jî got di destpêkê de destûr dan me ku em şîna xwe deynin. Me mala sersaxiyê paqij kir û amedar kariyên xwe kirin. Piştî em çûn mala şînê polîsan em derxistin. Tişta ku wezaret dibêje ne rast e. Ger em xuşk û biran e çima hûn destûrê nadin ku em şîna xwe deynin. Artêşa Tirka dagirker êrişî Kobanê kir. Navenda ragandana hêzên evlekariya hundirîn derbarê êrişê de ev agahî dan. Eskerên Tirk bawayekî bêserûber gule li Kobanê reşandin. Derişê de zarokekî 15 salî bi giranî birîndar bû. Em van kiryarên terorîstane şermezar dikin ji bo parastina gelê xwe çi pêwîst be em ê bikin. Girtî Mehmet Dayangeç evrekariya canê min nîne. Girtiyê siyasî Mehmet Dayangeç di sala 2021 de cezayê girtîgehê lê hat birîn. Niha li girtîgeha hejmar du ya tîpa le a Sincanê ya Enqereyê tê girtin. Mehmet Dayangeç biriya telefonê bi malbata xwe re axifî û bi pêkirinên mafan ên li girtîgehê ve got. Dema ez ji qewşê hatim derxistin 20 gardiyanan êrişîn mikir. Li girtîgehê ewleyiya canê min nîne. Cezayê hücreyê li min hatiye birîn û ev du mehin destûr nayê dayîn ku ez lê nêrînên xwe yên kesane bikim. Her wiha nameyên min ji malbatê re nivîsîne hatin desteserkirin û daxwaznameyên min jî nayînşandin. Girtiyê siyasî Mehmet Dayangeç bang li rayadaran kir ku lêkolînê bikin û ji rêxistinên mafên mirovan jî daxwaza piştgiriyê kir. İranê sê mehên dawî de zêdetirî 500,000 Efxanî dersînor kirin.
لافغانستان به 100,000 کسین پشتی کو طالبان دستلاتاری به دست خست و بر خودان ایرانه و جاره بزختن ایرانی را روبرو دمینن. ایران جمعه هزیرانه و هر روز به هزاران افغانی در سینور که دسته مهین داویده نزدیکی 500,000 افغانی به دار زورج ایرانی هاتن در سینور کرن. لگوری رخصتن مافن مروان ایران د چارچوبه نیچیرا سیخوران یا پشتی شر به اسرائیل را ولاتین افغانی آرمانشت که او یک جی دبه سدم که مالبات به دار زوره و بو آوائی که کومی جی ایرانی درکوین. ولاتین اوروپا جی هر کده چه درین خواه جپنابرین افغانی را دگرن. نتوین یک بوی تیکلداری کریزه هایی بانگل جواتا ناو نتوی کرد که بلز آلی کاریه بده. گدارین هجا منو چه پیشکش کرین دن باش.